سەرۆکێ نەمر بەرزانی یەکیتیا سۆڤیەتی هات شیاربوونەك لە هەموو پارچێ کوردستانê هاتنا سەرۆک بەرزانî çêbû. Li ser vê ew çaqa jî li Diyarbekirê esker bûm. Şakir Epozdemir jî hevalê min û têla wan hebû. Ew jî esker bû li Diyarbekirê. Me hevûdî nas kir. Ömer Turan jî di ciyek û zarokê piçûk wana ew dikin perwerde dikin. Belê dûr de perdewir ew jî duê derê de dişuxulî. Yanî ser vê me hevûdî nas kir di sala 1959 de ji Bakurê Kurdistanê dewleta Tirkiye 49 insan roşenbîr û dixtor û zana û ew ê Kurda wana girtin birina Stenbolê wana xistine hicra. Zanî ew jî bû tesîrek mezin li Bakurê Kurdistanê. Tevî ew jî piştî hatina serokê Nemir Barzanî bû. û sala 1963 jî 23 heb welatparêzê Kurd wana li Stenbolê girtin zanî. Li ser vê Saîd Elçî jî di nava wan 49 de müdafaa savunmê xwe ku ber mehkema kiribûn me tev godarî kir. Yani nav û dengekî baş pêk ketibû. Rabû me wî şiyan de pey hate Amedê, hate Diyarbekirê me hevû dîdî. Doktor Nureddin Zaza ez li Sûrî mixwendiye min lîsa xilaskiriye li wir. Ew ê min dinasî ji Qamişlo bi wasîta Mecidê Haco bo min rîsaleyek şiyand. Got eger hûn karibin partiyekî çêkin bi navê Partî Demokratîk Kurdistan û ya min ya Esmet Şerîf Walî jî ji xwe re bikine temsîlciyê xwe li Ewropa em ji we re hazirin zanî. Ew name jî Saîd Elçî hat min jê re got zanî. Fehmî Bilal herbû katibê Şex Saîd. Ew jî li Diyarbekirê bû. Ew jî sık sık ji Kak Saîd Elçî re û paşê em jî çûne civata wî got ez ixtiyar bûme imkanê min ez karim bişxulim vî îşîletine feqet hûn partiyekî çêkin ez jê zê destekê bidmewa. Ew jî zehf ji me re got zanî zehf li ser sekinî. Li ser wê me qerar da ku em Partî Demokratîk Kurdistan damezrînin. Rabû me şiyand Partî Demokratîk Kurdistana Sûrî El Partî û ya Kurdistana Iraqê ewa wan tuzûk û programê wan. Me anî û hat bi zimanê erebî bû ji ber ku min jî bi erebî hev zanibû me tercemeyî Kurdî kir û li gorî wê me tuzûk û program hazir kir ji partiya xwe re me otonom têde ji bo gelê Kurd xwest. Yani şertê me yê mezin ji bo Kurdistanê otonom bû. Gelek tişt hebûn têde hala jî mewcûd e ew tuzûk û programê me feqet serê wê otonom bû bo Kurda. Yazdê meha Temûz 1965 li Baxçe Atatürk Diyarbekirê em civiyan me xencer û Qur'ana Kerîm danî me son dixwar û me Partî Demokratîk Kurdistan me her pênca damezrand û me imze kir zanî. Piştî ku me damezrand me civînek çêkir me got wala em ji vî îşî re nekafîne zanî eger em karibin serokekî xwe peyda bikin li Kurdistana Bakur baştirin dibe. Em nebawerin em vî barî karibin bine serî. Ji me re serokekî hêja lazim e. Ew çax li Kurdistana Bakur sala 1960 de Cemal Gürsel inqilab çêkir. Demokrat Partî yöneticiyê wa tev girtin birine yasîya da û nêzîkî 380 heb şêx û axa û navnas ê Kurdistana Bakur de hebûn wana girtin birine Qempê Sêwasê zanî. Li wir wana berdan 180 heb mabûn
رحمتي فايق بوجاق بو قوتبي جوان وتركيا دا بيانات هذا روجنامه دا نافي دركت مشهور بو ثاني لسروي حتى رئيس جمهور جمال قرص الجرى جو از كردم تجي بيجا تركم قلنا تدبي كردنا ادم ترك ثاني بلي لسروي ما قرار دا كو ام فايق بوجاق قانع بكن ام سروكاتيا بارتي بدنا فايق بوجاق لسروي هفالي ما شرف الدين الشي اوجي اوقات ستاجير بواتو ديار بكري البا بارو باشخاني ديار بكري ادي بالتنا قال ستاج ديمويجي ناس تكر كاك شرف الدين الشي وفايق بوجاق جهف ناس تكرن ثاني مرابو ويشان دا سويركي شو دقل كاك فايق بوجاق خبر دا و برنامج بارتيا مجي توزقو برنامج بارتيا مجي بوينا تقديم كر او يجي ليرند حقوقي زعف عجبان قلت اشتاك زعف باشا ولسر اصرار ما او يجي قبول كر بيستو يكي ما حشت هاتا ديار بكري لتورستيك بالاس اوتيلي ام جفيان الودري كاك حوالي ما رحمه خديلي بس سعيد الشي جي سروكاتيا بارتي سكرتيريا بارتي استفاكر ما كرا سروكاتي كاك فايق بوجاق بو سروكي بارتي ديمقراطي كردستان سعيد الشيجي ما جي قريبي ثاني وما دست خباتا خوكر ما دست كمال باضليجي بقاسيات زاني كمال باضليجي كمال باضليجي ما بيشنيار جربيركو دقل ما بي بخبتا جو از انسانك السر ادبياتا كردي شغلم السر الفبا كردي شغلم من عفو بكن از حمو امكاني خو حاضر مجوره يلا بارتي ده نكارم بخبتم سر ادبياتا كردي والسر كو از قاربم شي يردمي بولا بكم از حاضر امبرياليزم و غريدايا لسر في فيغا هذا موقت كريم شنغالي و جوهر نامق سالم هفته و پنج ماها هفته ماها ده هاتنا جبري هاتنا جبري جنابي كاك مسعود جيبو من مكتوب شاندية تبجا تشوا أزبي مباتا توسا اهتمامي بوابك ثاني مجي هفال شان نبايوان من واش جبري اني او مالا منكو ازليما وقرطلان بلي الوذري دوسيرو جامان ثاني موان دفشارت هر 20 روجا مهك موان بلا جيك موان بلا نورش با مدنية مالا علي ونس كنديوي موان شاندا أضنا المديادة جي أغلب المديادة بون حسوا حسيني حسوا وعفدو هردو براي هفبون طورينا يشتركينا حسين مري عفدو هيجا صاغر اسطنبوليا أفانا خباتك شي ما تقول أمري وادبون خباتا واتكرن أجي شوما عنقرة من تكسير ماكيناج وارا كري أواكو بيانا درتخا ما أني تكسير ماكيناتي داوانا بيانا خوي عولي دري خستن ومج بواسطة حسيني حسو شان دكرت بو جنابي كاك مسعود ثاني ودست خباتي كرن پیش مرگي خو او ناوي كيد دا ما تشو تاني جموان سروكي احزاب كردية سورية لبنان ما خبر شان بوان هاتنا زيارتوان وطنا ودبرم پیش مرگي وان الباكور بن بلي الباكور بن والروجاوا بنجي بلي خبتين حشتناه مع خبتين ما مقرك جوارة الأويت شكل الحدود العراقي ثاني دوي مقري دجي خبتين وحتى شري قولاني 26 ماها بين شري قولاني دست بكر ثاني لسرويجي سالا 2010 مؤتمري سيزدا جناب سروك برزاني لسروي خباتا ما و بارتي ديمقراطي كردستاني باكور ميدليا مالا مصطفى بوم دامن ثاني ازواجي شاني كذب
Demokratik Kurdistanê Başûr heye ne meşru'a ne legale li Diyarbekirê Bakur. Bakur heye em dixebitin zanî û em ser rêbaza berzanî ne zanî înşallah nêzik jî em ê mutemerê xwe bikin. Jar şoreşa Gulanê Pêşmerge Bakur jî beşdar bûn mama hîn çar Nexêr pêşmergê Bakur tune bûn. tune bûn. Nexêr pêşmergê Bakur tune bûn. Feqet şexsî olarak gelek insan ji Bakurê Kurdistanê ketine şoreşa. Pêşmerge şuriya şoreşa Başûr kirin yani. Belê. Ez ê jî ew bipirsim dest wesa baba gelek hûrgirîj me ra vegot. Mela Mustafa hûn di navbera heftê û yek û heftê û sisiya da li Hacı Emeran li gel îman. Ez benî Mala Mustafa cara yekemîn ez çûme ziyareta wî 21 meha 10 sala heftê. Sala heftê ve cara yek. Ez cara yekemîn ez û hevalekî xwe Remezanê Haşim em li Hacı Umran çûne ziyareta wî. Zanî. Piştî şehîdkirina Saîd Elçî û ehkamê urfî li Tirkiye çêbûn. Ez nikaribûm herme Tirkiye. Ji heftê û yek heta heftê û çar zanî. Yani ez digeriyam fakat اغلبي وي الحاج عمران بوم ايفار البا جناب سروك بله Jar birani nevi ku vera te bira hena ma. خود بيراني نوي ملا مصطفى برزاني انسانك زياده متواضع بو ثاني جليوي وي پشمرگه بو سولاوي جيا پشمرگه بو كي بهاتاش برورات بو او نتش كش برورابا ثاني او اوجبر هر كسي ورات بو ثاني و انسانك زياده متواضع بو ثاني هر ايفار من الجفاتاوي بون خبر دا ثاني يعني جارنا مثلا نقلكي مثلا جو اسكارم سولك شخرب كرم اسكارم شاكيتك كرم انا كارم ملتك كرم كرد افن لازم فانا اداره بكن بله İşte bu Bakur hiç dinavera vada o çubun bu halke Bakur Mela Mustafa peşniyazi o çubun jmara çeli var. والله پیشنیازی وینا مرا دگو خباتا خو بکن و تشتی شدت ویگا نکن ثانی او چخت دی امریکا وانا دعما وانا تکر ثانی و صبر بکن ثانی صبر بکن حتی کورسانا باشور آزاد ببا صبر بله و جاره که گوتو وقت peşniyaz mara gotiye biya xade peygamber bikin bunu hepsat kevin. خود yani ثانی از وی بیشم بلکی بیشن درویش برخوبت بیشت زنی یعنی اجبارو ساموی نگوت یعنی و نسجلی نشترد بیشم Bale. يعني اجمرا جو قرآن بخوين الخديت شو قوتيا وكا قرآن بكنون موفق بن يعني فينا نخا دنك Jar az varım vakt mesela vay marbata vacib ziyade vakta var negram ama Bale. sıçar da kaji Bale. mesela از بني مالباتا مجي جميلة چاتو كرتاهي بله لدي الشهر وقت تدين مالباتا سرق عشيرة بنجينارا بن بله مال مزنك بند ديروك وتاريخ دا جنا بدن جوان هنا بله لقال عثمان ياجي سكنين بملة فراشاجي بله. سربوجي بنا از بني مالباتا ما بنجنارا حفت بافن بله عشيرك حفت عائلنا كردكا وليا كاجيكا موسكا مرادا مالا شمدين ومالا فارو مالا فارو رئيسي بجنارانا ثاني انجا اغي بجنارا اي ان مشهور قاسمي اوزمانا وبشاري چتو جميلي چتونا ثاني قاسمي اوزمان بشاري چتو اسكاني قاسم ثاني باپيري بشاري چتويا قاسمي اوزمان سال 1841 شرق دنابين عشيرة منطقة ساسون وعثمانليا دا چيبو دوي شري دا زورا عثمانليا برن لسروي سلطان فتح بك ميري غرزابو فتح بك كوري درويش بك جي كوري ميري كالا ثاني رابو سلطان عثمانلی اجمیری کار رگو اگر تا چاوی خو نگرتا تزانی اوانا نکار بو اسامه مغلوب بکن رابو ویبرنا استانبول دست دانی نسر کو دست دانی نسر قاسمی عثمان اوی باپیره ما تزانی
سيچار عشيرة دورا خورا خبر ده برشكوتارا لا بعلكارا وبسلوقارا وبابوسيارا أفجي سي عشيرين جيراني منا بوارا خبر ده دبي اوجي بمرا ببنيك عبد الرحمن باشا دجيه ميري كال ده هاتيه بو ميري غرزا اموي قبولناك اوجي دبيجين ام ترنا دچنا منطق جيوي زوقيبو زوق ناوي غرزا زوق الورد سكني عبد الرحمن باشا قاسمي اوزمانجي بفار وتشور بوارد غيدو عثماني 7000 عسكر دشينا سر ما قندك هي ولاتي مدى ناوي قند ميل حايا قرك هي جرد بجين قري عنديري هنگي شري شورابو زاني دوي قري دا شر چيد با قاسمي اوزمان تي كشتن زاني مزني بابوسي جي حمدو حفت كوري تينا كشتن سلوقا جي مربون جوانا تينا كشتن زاني قاسمي اوزمان جي تي كشتن كوريوي إسكان بريندار دبر بنا اسطنبولي تداوي تكن راحت بتي او دبا غي بنجنارا او شهر 3 سال دوامتك باشي عثمانلية منطقة درتخن سال 1841 زاني بيشترا مزني بنجنارا دبا بشاري چتو بشاري چتو جي ديگل عثمانلية نه دوست بو شرك شيد برنابيناوي واندا سال 1906 شرك شيد با سيرت سنجاغي وحتى دياربكر بشاري چتو تخدسته خو ثاني فاشي فرماناوي رادبا و ابراهيم باشا ملي او شخص حميديا عليبو لويران شاربو و بشار دشا بالجي او جي نكارا خوب دبروان وانا حماية بك بشار جيتي باشي تنجي خناكن تدي وي زماني زحف نتشو نسر عشيرة سالة 1914 كوماندانكي عثمانلية بناوي كاظم باشا تي بدلي سيد علي وشيخ شابدين تخنقينا شيخ شابدين شيخ طريقتك بو خودي ناوي حزباي نظام سروكي بارتيا كا كردي بو سيد علي جي نبي غوسي هيزانا ثاني رادوان تكوجا إدامتك وان إدامتك تسر بشاري شتو بشاري شتو جي عسكر بيشمر عشيرة خوتيخا بيشياوان قندكي ما هي باتاسي جرر بجن بسمامي وينا كفنا بيشياوي مزنيوان درويش و أبي من درويش عمر أو براو بسمامي وخد كفنا بيشياوان عسكري وينا هناك تكوجن هناك درافن و او كوجي بريندارتكن كاظم باشا جي بريندارتكن تدي بشاري شتو آغايا مزنيوانا ويتنا بالي بشار جي رادبو يتخنقينا كاظم باشا تخنقينا بشتيكو يتخنقينا 7000 عسكر تينا سر بشار شركي دجوار دي ساتشي دبا غرزادا حربا يكمين يا جهاني دس بيتكا كو حربا جهاني دس بيتكا روسيا القرص وأردهاني دب أرمنيا كفنا كردستاني ثاني قالك جي ظلم ونحقي دكن يبو بقي بارسيني ابو اشترسا كو جناوي وقيزا يبوكا ينكفنا الله بيوان وانا تكوشا ثاني بشاري شتو جي سعدكا بشاري شتو 2010 خو بنجنرا هلدا دشا شري روسا لقضاء ناوچا خوي قضاء اورميه شهيد دبا وترباوي جي فيغا الورا الكورولي قلاسيات ثاني جهون بخار صالح چندا چونه روجا هون ساده اشترى بيجو بيشتوي جميله چتو برايويت كبجيوي جميله چتو جي حكمتك ثاني حركات شيخ سعيد ده ناكف حركات شيخ سعيد فقط خالد بگه جبری آزادی کردستان چکر بو یعنی ما اوکستاندیا arşive wina ku Cemile Çetoji azadi Kurdistan bu. İnca Mustafa Kemalci ev ku kuvvetin Kurdistan'da de jbo istikbal da jbo harekatı Kurdi tişteki nekin kararı kuşnavanda.
yani geleka jwana girt kuşt. Cemile Çeto jî yek jwan bû. Wî girtin sala 1926 li Diyarbekirê îdam kir. İdam kirin zarê wî jî ailê wî jî nefiye Nigdayê kirin. Nigdayê. نقدر بله Sala 1928 Afû Kanûnî derket. Ağrî harekatî dest pê kir İhsan Nûrî Paşa Tirka af kanûniyek deranî ji bo ku Kurd nekevne wê hareketê. Apê min Ehmedî İskan bi 15 mêre ew jî ji Sûriya hat. Zarokê Cemîlê Çeto jî ji Nefyê Sirgunê hatine ciyê xwe. Gundê xwe ava kirin. Apê Mehmedî İskan jî hat zanî. Ew dest ew ê xwe kirin. Mezinê me ew çax bû Feremez kurê Cemîlê Çeto û Ehmedî İskan. Ehmedî İskan jî sala 32 ji ber ku avdayê xwîbûn cemiyetî bû. Zanî? û dewletê taqîba wî kir alayek esker wî girtin wî çarde mêre ve kuştin. Serê wî jî jê kirin zanî. û piştre apên Feremez ma apên Feremez sala 36 alayek esker ser gundê me de girt zanî. Apê me Feremez ço pêşiya wan û ji wan re hata gund û yüzbaşî Zaf Qedirî wî girt û 27 ji wan re şerjê kir û xwarina wan hezir bike. Jere got min naxwin tê me re weriye me ne Sêrtê. Sêrt wilayeta me ye. Birayekî wî hebû Fehîm. Ew jî 13-14 salî bû nexweş bû. Ji birayê xwe re got tu jî min re were. Çin navbêhna me û Sêrtê li gundê Têlanê qereqoleka heye ya jandarma li wê derê wî remî kirin kuştin. Wî remî kirin kuştin wî infaz kirin. Bavê min û sê heb apê min jî li çiyê ew ayrî bûn. Sê çar heb apê min dî jî ayrî bûn. Şer çêbû. Li çiyê de çar heb apê min dî jî li wir hatine kuştin. Yek kurê Cemîlê Çeto bû. Ezedîn. askeri Türkiye kuştu. Belê eskerê Tirkiye. Yek jî kurê Gencoyê Çeto bû. Navê Resul bû. Yek jî kurê Ehmedî İskan bû. Navê Mustafa bû. Wana jî kuştin. Piştî ku vana jî kuştin bavê min û du heb apê min man em reviyan hatine Sûrî. Sala 36. Em hatine Sûrî li Sûrî min mekteb xwend zanî. Min li Hesîça lîsa xilas kir zanî. 1950 da ev kanûnî derket Demokrat Partî hate ser hekim efû da hatine welatê xwe. Ê jî lor. Birinci de. Belê. Aîda me jî kêm kinêtî ev. Belê. وقت وقت Ne ez benî. Ez zor spas dikim ez benî. Sağ ol. Kaydın resmen kim ecibik şine. Kerem. Ecibik şine ecibik şine